Oi, mana? Rekam yuk. Sebab sebab aying basalam yang ambil kali isu tu bang. Aying basah. Ngim ju aying basah ni. Tu sebab senelam. Aja kesak yang atang tasimit. Ngas ay pisi ajar kita. Si ajar tengka. Ada, pergi ke sana cepat. Sebelah sibun bang. Ya kejeng sibun mesin yang pi. Oh, temen bit ndai kena sepak di hajar dah. Hajar bit ndai kena sepak. Sana tu temen macam. Jangan lagi pusing. Kau temen dah yang ngatang kena separuh ngalahun.